ngaji, ngaji. Para jamaah sedaya, insyaallah Ahad salat Id, nggih. Insyaallah Ahad salat Id mriki kados biasanipun mangke sekitar jam 6 sampun dimulai. Bagi yang ingin salat Id di pondok mriki, kasuwun rawuh harus sebelum jam 6 ben mboten awan-awan. Nggih. Insyaallah jam 6 dimulai. Krana niki Idul Adha, ampun lali niate usolli sunnatal Idil Adha. Malih usolli sunnatal Idil Adha. Rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Mantun Allahu Akbar niku takbiratul ihram, takbir neh ping 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai ping 7. Di sela-sela takbir itu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kin rakaat kedua tengok sujud Allahu Akbar tangi karo ngadeg. Ya para. Lek wis ngadeg cecek maca takbir maneh ping 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara sela-selanya maca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lajeng takbiran. Mulai Arafah benjing batu subuh niku wis disunani takbiran. Dadi kangge sing dadi imam benjing lah Arafah. Ya. Benjing batu salat subuh, imame salat langsung mimpin takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus mantun duhur takbir maneh. Mantun asar takbir maneh. Nah, mantun maghrib wis masuk malam riyaya. Takbire gak mek mari salat tok. Krana malam riyaya, mari maghrib takbir sama isya. Mari isya salat terus takbiran maneh kaya biasae. Paham nggih? Benjing mantun subuh terus takbir sampai sholat Id, sampai sholat Id. Mungkin beleh-beleh, ono sing beleh, ono sing nyekeli sapi, ono sing takbir. Aja guyon. Iki sholat Id belian kurban iki. Ben barokah. Paham nggih? Lajeng mungkin sholat duhur, takbire mantun sholat. Takbir ping 3 napa-napa ngoten mawon. Mungkin mantun asar, takbir malih. Mungkin malih mantun maghrib, takbir malih. Sampai tanggal 13, tanggal 11 Senin, tanggal 12 Selasa, tanggal 13 Rebo. Lah beleh-beleh hari itu monggo, nggih. Sesuke tanggal 11 Senin monggo. Terus Selasa tasik kenging, ngantos Rebo tasik kenging, beleh-beleh. Dil, on. Ngaji, ngaji.